مرنا گالکی رند. نویسکار محمد اوزون. خواندن امین اقصو. بشا یکمین. من او دبربانگا وی شوا بترس او خوف تناس کر. وی شوی متخوب لپای خود هشت مبری خود دا او غری و پشتا خود دا فلکی. چه قاس راسته او قصا کو دبیجه جان تابلوی که رنگینه کو برنگین خوشک ین تصادفا و هاتیه نقشاندن. چه قاسی راسته اگر از نگیشتما بربانگاوی شوی او شوا عجیب کو دجیانا من در رو پلک نووا کر و از هیجی باشته نگیشتما که او شوه که چاوان بو بگمان دید تابلوی ده شوپین فرچاوی تو نبونا. هیا کنه ها کی دزانه دشونا وان رنگین جیندار و خوش ده دی رنگکی وکی رنگ خوالی هبویا. رنگکی مری و جخوشی و جیانی بدور. نها من پارانتیزک دوی. گالی رند از دوی نها راست براست بتره بپیوم. دوی کرتداما نویسی ده او روژینکو ما به هفره بهوراندن او تشتینکو ما جهفره گوتن تو بخواه و بیرانین تا وقت دلوبین باران لدورا ماسا من درقسن. تو روی تا تخت و خیزین روی تا کناتای خوشک جمن بدور دکون. لی خاطر و بیرانین دیار دبن درد کون پیش. بله اینی وکه دلوبین بارانه. بله او بارانه که کو لدورا ماسا من دباره. یانجی از هر دفکرم اگر هر تشت وکه کو ما حسبان دبون بمشیانا و من بکاری بویا تگلک جارین دنجی بدیتا و او تشتین کو از ما تشتیم وصان لپایف نهاتانا گلو از دی دیسانوها دبن دلوپین خاطر و بیر آینان دا بماما از ویکی نزانم. لی بله نها پشتی خونا من یا داوین ایدی از باش دزانم کو از دویتا و روژین کو ام به هفربون بنویسم. از بیگاو مام وکدن تو چاره نما. از دوی خواه بسپیرم پیو و جملان و جدروپین ستورین خاطر و بیر آینان و خونان را جویه که قناله که وکم ببینم و پیدا بکم. تو چاره دن نما. ایدی پیو دوی لسر لمپا من یا لسر ماسه ونشن و لدوراوی بفرن داکو او بکاربن خونین من یا هری راست یا راسترین خونین تا رونی بکن. تو دخونا من یا داوین ده هیدی جبر چاوان وندا بوی. ام دقناله که هوو و بمج و دومان دبون. ما دخواست ما خود ایشاند و ام جخوار ری کون و جوی دری در کون. دار، شاخ، چقل و پلین هر دو آلین قنال بسر مرا دهاتن و ریل برمدی گرتن. نشف بو لی تیریجن تاوی جی ندخویان. لیوان دخواستن که دناف دار، شاخ چقل و پلان را بسردن و خواه بگهینن ما. از نگارم بیجم که او بسردکتن و چاوین ما بتریجن تاوی ده چرسین. دور آلیا ما او چند تاری بون که مروف جه خوف دیگرد. بله او جه که تاری بمج و دومان بو. قنال گلکی تانک، گلکی بزیغزاق و آوه که بوش تیده پرپت دخوشیا. انگو ده قنال ده چوین دجوار بو. از باورم آو نپاق و زلال بو. لسر آوه سرین ماسی و راورین عجیب دخویان. او بقاسی کو من دید جلب بجلبون ماسی و آورین برچی لبندامه بون. ایجار دبن مدجی تشتک فراه وکت تحتکی هبو. او تشت لسر آوه و امجی لسر وی بون. باش نای بیرامن. لی از بوارم او تشتی دبن مده کتیبه که پرمازن یا چرم جلد کری بو. بله او کتیبه بو. مجی دست مده مصاصین دریش مده خواست که ام هم لاوران جخوا دور بخینن و هم جی جخوا را ریوکن. از نزانم که افگر و چوینا بترس چه قاس دوام کرد لی ده داویا داوین ده پشتی گلک دهلوکان مخواگهان دوی قنالی. ده دانشتا قنالی ده گراوه که بچوکه بو. گراف تیردار و تیربر بو. پشتی گراوه دریاه که بی سر و برده هات. دریا لبر من لیلاند دا. هنگی گاوا که ما گراف جی لپای خود هشت ایدی ریل مواده بو ام جقنالا طاری و جوان راورین عجیب بدور دکتن و ایدی مدی روی نخواه بدانا بر بروناهیه. لی دوینا برده گاوا ام جبر گراوی در بازبون دوشتکی که من قد ندپا قومی. تو درکتی سر گراوی تا از بتنی هشتم. رین ما لوی داری ایدی جهود قطن تا گود. از نگارم حتی وی داری که دریا و آسو به هفره ببن یک ورم. مخابن طاقتا من جوی که تنه. از شاش مابوم.
ما زحمتی و دجاری لپای خو هشتبون و من وصا باور دکر کو ام دی به هفره بر به دریای زلال بچونا از پیشی هرز بوم پاششی لبرتا گریام دا کو ام به هفره بچونا لی جبلی کو تو ببشری تا تو تش نگود برسواتا کنکر راحت بیدنگ و بیپیو بو داوی من جتا پرسی وکیکو من سدمک باش دیته با باشه لی افتشتی چرم اف کلکا کو دبن مدایا افتشت اف کلکا هیجا کو ام جوان راورن شیت و دین فلتاندن نیاده بو تو دیزا کنیایی و تگود ایدی از نحوجه داری بما بلا اول باتا بمینه بلا جتره با بفی گوتنا داوین را تو زفرگی و هیدی دناف داران دا وندا بوی بله خونا من یا داوین کو کرتا بری وها بو لی من خونین وها پر دیدن جاره که جی دخونه که من یادن دا تا از بخوره بربوم دارستانه که پر عجیب دارستان عجیب مازن بو برنگن تیول دبرقی لوی داری جی تا دیسا از دناف دارستانه ده هشتم و تو بخوا وندا بوی من جوی جی تشتک فهم نکر چما تا وها دکر من لوی داری جی دیسا بحیرات تشتک دید پلین دارن جور بجور دا اساس خود رو پلین کتیبان بون او تشتیکو دارستان دناف روناهی که رنگین ده دهشت او رو پل بون بله رو پلین داران بون دما خونا داوین یاکو من لجور بحث کرجی لوان خونان زیده بو ایدی من بریارا خداکو از خوابس پیرم پیو و جملان بتنی پیو و جمله دگاری بون من او جیهانا دروکو دجمن خاطر خون و بیرانینا بپارزه پیو بتنی پیو دگاری بون آلیکاریا من بکن داکو از لهمبر پیرین دجوار ین با و باهوزین جبیر کرنی راوستم بتنی پیو دگاری بون جمن را ببن چپر و کوزک هلی از دوین هاوی که جی ببیجم از دا اساس خود نزانم که از دی چه بکیم و چاوان دینین چهیین تبدم و لتوگرینم نهاجی گاوا از وان ریزان دنویسم جار بجار اف جمله کرد اجدوی من درد که سپاس دیکم جبلی وی جمله کرد از نکارم تشتکیدن بیجم و بکم بله وکه دلو بین خونا و نیسانه او چنده و بدلگرمی دلگری و خمگری از بتنی دکارم ببیجم سپاس دیکم من ولات خود ترک کر از لسر ریویتیه کی بوم ریویتیه که کرد لی گهینه که داوین یا وی ریویتیه باش ندخویا بله از جولات خود بدور دکتم و دچوم جیهانه که نوکو لپای مج و دومانه بو من او جیهانه خویا بربچاو و خوارو تشتینوی باجار کولان مال مروف رندی خرابی دجمناهی دوستاهیا و برددان و بربت جهنکو لپای آسمان و که غیزه که تغرید و خویان دچوم از دی بچوما جه و مکان نو و دیسان و گریاما جیهان خویا کون کالیرند از دزانم اگر تو نها لوی دریلنک ماسا من بویایی تو دی بوان قصین من بکنیایی لیوی گاوی دما من ولات خوا ترک دکر هلبت من معناوی جمله کرد یا جورین ندزانی بو ما من دیجکو بزانیاکو اف ریویتی اف دو پیفچوین و هاتن دی به ماجرا دلکسری خمگینی و بیریگرن تجیبونا ما من دی جکو بزانی بویاکو کیف خوشی دی ریویتی ده هبونا لی هندک هر هندک ما من دی جکو بزانیاکو وگر هر گاف هند جواردره بله دویا ولات خود تر بکرا از دویا براویا ما لی بله جبرکو من هر ریویتی وکی هلبسته که سپحی جی دید دوی ریویتی من ده دلگرمیک هیجانک جی هبو از دچوم قطایکو من بتنی ده کتاب ادبی ده لسر خوانده بون قطایکو من جمیش و دخواست ازوی ببینم اوروپا من جچیروکان دزانی بکو هر گر هر ریچون هر ریویتی وکی هلبسته که خوش دمیجی و دل ده پیل ده و امکان نوتینه پیدا کو مروف تشتین خوش و نو کفش بکه ما ده چیروکان ده جیوها ندهاد گوتن همو تشتین خوش نقش خمل او خوشین خود ریویتیان ده کملینن از لبر خود کتم کو من ولات خود ترک دکر لی از وصان باور بوم و من وصان ده حسباند کو ده هیجان و مرق ریویتی آلیکاریا من بکرا دا کو از سرفرازی و خوشی نو پیدا بکم هر وها تبی اف سرفرازی و خوشی نو از دیسا و گرم ولات خود من ده تاو نناز دلوب بقول تاندنا
من دێ بدیتا کاستێرکên nenas çawan dibiriqin. Min dê mirovên nenas ziman û peyvên wan yên nenas binasyana û paşê piştî van tiştan ez ê dîsa vegeryama cîhana xwe. Lê min tiştek ne dihesiband û ji bîr dikir. Eger dawiya vê rêwîtiyê nehata ew her û her bidûmiya. Lê eger vegera rêwîtiya min tune bûya, eger ez nikarî bûma dîsan vegeryama cîhana xwe, hingê wê çi bibe? Min macerên rêwîtiyê hêyê di destpêka rêwîtiyê de dîtin. Ji bêçaretî û bêgaviyê min rêya herî bi tehlûke ku ji rêwîtiyekê re diviya hilbijart. Min dê tevî dostekî xwe yê nêzik xwe li tixûban bixista. Dostê min ji bo alîkariya min bi min re dihat. Wî fedakarî dikir û dixwest alîkariya min bike. Ez ne bawerim ku niha li vê derê ez dê bikaribim bi awayekî xweş bînim ziman ka me çawan tixûp li pey xwe hişt û em jê bihûrîn. û her wiha di wê demê de min çi hîs kirin û çi hatin bîra min. Mirov nikare hinek hîs pejn û demên ku hatine jiyîn bi dû re bi peyvan vejîne. Wisan dixuye ku mirov divê wan bijî û bi tenê ji xwe re belê bi tenê ji xwe re veşêre. Mixabin hêza peywok û cimlan hê negihiştiya wê qatê ku ew bikaribin her tiştî ji nû ve biafrînin û bînin pê. Lê şev bû. Her tişt di nava bêdengiyekê bi keser û dilsûj de bû. Heta stêrkên şeva reş ku ji me re dibişirîn jî mirov digot qey strana xerîbiyê bi awayekî zîz û kezebxwar digotin. Beqên dûraliyên me jî li gor wî awayî bi qîrîn û nalîneke dilsûj deng derdixistin. Ez nizanim ka min bixwe awayekî wiha xeyal dikir û ji xwe re çêdikir yan ew awa bi rastî hebû û ez jî dibûm pardarê kesera wî. Ez li ser lêvên min rêzên şeîran û di bêrîka çep ya pêsira çaketê min de guleke sor digel dostê xwe dimeşiyam. Dibin bêrîka pêsira çaketê min de dibin gula sor de dilê min hildavêt. Ew şeveke payîzê bû. Şev bi bayên keser, tirs û nenasî û nezaniya pêşerûjê ve hildibû. Piştî çûyîneke bi sihetan em derbasî aliyê dinyê tixûbê bûn. Ev rêçûyîn li ser niqta sifir ya wext û jiyanê bû. Hem wext û hem jî jiyan li ser wê niqtê rawestî bûn. Gava em ji tixûb derbas bûn, em ji nû ve gihiştin niqta wext û jiyanê. Di vê navberê de gava me tixûb li peyê xwe hişt, ez careke din vegeriyam û min li pey xwe nihêrî. Di tariyê de reşahiya çend darên ku ji min hinekî bi dûr bûn dixuyan. Dar li nik hev û dû rêskirî bûn û mirov digot qey wan pişta xwe dabûn hev. Bayê sivik pelên wan dilivandin. Ew weke stûxaran ber aliyê me de xwar bûbûn. Stêrk niha hîn kêmtir û bêşewq bûn. Stêrkên ku êdî diketin xew nedikeniyan. Qîreqîra beqan hatibû birîn. Niha dengê dilên me yên ku hildavêtin dewsa dengê beqan girtibû. Hawirdûr di nav bêdengiyeke dilsûj û dilşikestî de bûn. Min çend car bi keser nefes girt û da. Min dixwest wê bîna ku bayê şevê radigihand min bikişînim hundirê xwe. Min dixwest ku ez ji wê derê dûr bikevim. Min ji dostê xwe tika kir ku em li wê derê rûnin û hinek westa xwe bigirin. Hema li wê derê bê ku em li derekî çêtir bigerin, em li ser axa sar rûniştin. Dostê min di wê dema rûniştî de qet nepeyvî û bi tenê li dûra xwe dinihêrî. Ez jî bêdeng mam. Tut tişt nedihat bîra min ku em li ser bipeyvin. Bêdengmayîn çêtir bû. Di wê dema kur de gelek tiştên cîhana ku min li pey xwe berdida weke şerîdeke sînemayê di ber çavê min re dibihûrîn. Eşkere bû ku zelzelekê di mejiyê min de pêl dida. Zelzeleyek û min baş fam nekir ka çi ye. Rê xaçerê û qilşên zelzelê ku her diçûn firehtir dibûn ez tevlî hev dikirim. Min baş fêm nedikir lê ez bawerim li wê derê di nav rê û xaçereyên zelzela mejiyê min de keser û zar, heyecan, jan, xemgînî, kêfxweşî hebûn. Belê, zelzela hîsên cur becur bû. Hîsên têver û ketibû nav hev. Ez bi dengê dostê xwe dîsa vegeriyam cihê xwe rex dixwibê. Min dixwest ku em herin berî ku şev li me biquribe divê em ji wê derê bi dûr biketana.
ام رابون پی و مدیسا دست بری کر. لگور که دوستی من دگود دنیزیک تا لوان دران گنده که هبو ام دی بری بچونا وی گندی بدو رجی ام دی لسر ریا خواه بردوان بونا. ام نها لعالی دنیا تو خوبه بون. ام نها هین رحت آزاد و بیترز بون. فرمو گالیرند تهایلی هیا. از نها دیسا تشتاد دم برهف و دبیجم. هین هنگوراوی ایواریتی بیراتا. ام لدروی گند رو نشت بون و من جترا بحثا روژه دیکر. روژ لهمبر ما وکا سینیه که سور دخویا او دچو آوا. وکا نها تی بیرامن. هنگی من وها گود. دانوستاندن مروواهی بروژه رنها هین چیتره. با آلیکاریا پیشکتنا تکنیکی مروواهی نها روژا خوشک تاواسبحی هین چیتر فام دیگه. دپای رجی من اوارین که مروواهی بروژه را دناو دانوستاندنه که باش دنه هجمارتن. گاوا من دید که تو بصبر لمن گهداری دیکی تو دپایوی که از خبردان خواه بقدینم هنگی من گود. گلک باشه که تکنیک و پیشوچون نه هی زیده تر ده خدمتا مروفانده. گاوا که تو دپایوی تا تجاری روی خواه بر به کسی که تو پیره دپایوی ند زفراند. لهنگی تا روی خواه بر به من وزفراند و گود تو بیراوستن هین چیتره، هین باشتره، هین خوشتره. دبیجی لگور چه هین چیتره، هین خوشتره، بیوانین تا چنه. جدنگی تا دخویا کو تا ندخواست که تو هرس و عاجزبون خواه نیشان بدی. روی تا بر به من تا جمن بر سفک دپا. لگور چه؟ من جی اف یک باش ندزانی بو. لگور چه؟ شر جیهان یه دویمین. من گود جبوگو استشتکی ببیجم. ویدمه روش هین خرابتر بو. تشتی که مروواهی پیکانی بو هنگی مروواهی و دیگه وزاند او دکشت. هاج داره برسوا کو انسان دوید پی. هنگی از تنگزیم. من دگاری بو مثال کردن جی بدا. جبر کو اف مثال هات بیرامن هما من اف گود. فرق ناکیتا گود. مثال تا من قبوله. لی اگر تا مثال کردن جی بدا دیزار هوش ندگوهری. برسوا تا چوتا و چوتی ند مثال تدایا. چوتی دا آوای فکرین و حضر کرنا تدایا. گاوا تو یان هون یعنی کسی نوکیتا دبیجن هین چیتر هین باشتر هون بتنه تشتی هری خراب تشتی هری مردار دفکرن و ده حسبینن. لی بله ما دوی وها با دما انسان روشا ایرو یا کو انسان تدایا بیا هری خراب دا دبر هف هلبت انسان جیا هیا را شکر دکه جی رازی دبه. لی ما انسان دویا هیا ندبر یا کو اساس خوده دویا هبویا یا کو انسان دخوازه. جبر کو تا او روش ندیدنه تو نکاری باش وان روشین شر جیهان یه دویمین هیز بکی و بزان بیکا او چه روش بون. او روشین قفل قدای روشین جهنمی بون. انسانتی دنه دین ببو. شر وکر روحسینه که کتبو نافع انسانان وکر کو گر کتب ناف کریه پیس بشور روحستین ی رش و بخوف دل انسانتی دقلشی هیوی تالان دبون. روحستین و نوین وی کیف خواه بدل برینی و دل شواتی تانین. جان و ایش ببون شیناهی که بیسی نور. خاچا رش خاچا بکوشه یا دولت علمان اوین دلووانی زمان و دل کشتبون. وکه ایرو تی بیرامن سروک بلدیه برلینه یه ویده می روژه که وها گوتبو. جهو نکارن دینین خوین گازه بدن. دینین وان پر بلندن. جبرک او پر انتخار دکن و خواب گازه دکجن. بله او دما دمکه وها بو. او ظلام رش و جار. جبوک او به سرگواز و سردست انسان و انسانیت وی به میلیونان انسان دان کشتن. وکه کره که دلین مده داچقیه. دلی مهیجی جبر وی کرا مالکان باخ بکل و برینه. ایجار دوشنا که ام وی کری جدلی خواب در بخینن و باویجن ام تشتین که بقاسی وی کری نایشنین دپجرینن. هم جی بچه حیمتی و شکری. تو دوی در خبردان دا واسطه بویی گالیرند. تا دیزا او کرا مالکان باخ ببیرانی بو. کرا که دلی تا دا حاتبو دا چخاندن. دلی تا دیسا به ایشیا بو. ام هر دو جی نها پشتی خبردان تا ایدی بیدنگ ما بون. بین لبرتا چیکیا بو و تا دیسا دست آویت بو جغاری.
من جی بێدەنگ li te guhdarî kiribû û niha bi tiliyên xwe tişne li ser axê dinivîsîn. Em demeke dirêj wisa bêdeng rûniştibûn. Piştî çend gulmên cigarê tu dîsan hatî ser xwe. Min hêvî hebû ku êdî mesele hatibe birîn lê ne wisa bû. Te weke ku tu bi xwe re bipeyivî dîsan dest bi xeberdanê kir. Çima em wiha xwe mejiyê xwe der û dûrên xwe, çima em wiha xwe mejiyê xwe der û dûrên xwe û tiştan ji hev vedqetînin. Didin berhev ji hev parça dikin û bi dû re jî dibêjin. Ev hîn baştir e yan jî ev hîn xirabtir e. Çima? Em her tiştî jiyan û wext insan û insanetî evîn kêfxweşî keser û jan azadî ji hev vedqetînin lîme dikin û paşê jî wan didin berhev. Bi vî awayî yanî bi ji hev qetandinê û li ber hevdanê xirabiya herî mezin em bi xwe li xwe dikin. Sînûr qeyd û şert me ji me û ji insan û insanetiyê bi dûr dixînin. Belê, te wiha digot. Ez çi bêjim kalêrind? Nabe. Em mirovên ku bi keft û reftên rûjane dagirtîne, nikarin mejiyê xwe yê parçebûyî û heşê xwe yê ku bûye sed beş deng û pêjin ji wan sînûr qeyd û şertan rizgar bikin. Nabe kalêrind, nabe. Mixabin nabe. Ez divê li xwe mikur werim ku ez jî nikarim vê yekê bikim. Gund biçûk bû. Ew ji çend xaniyên xwar û xirbe hatibû pê. Xanî di nav reşahiya şevê de weke siyê tarî dixuyan. Mirov digot qey gund û xaniyên wî yên belengaz di nav tariya şevê de diwestin bi awayekî bêdeng nefes bigirin. Weke ku xirrexira mirinê bi ser wan hatibe. Em bê dijwarî û zehmetî her ji tixub bi dûr ketin û gihîştin gund. Dostê min rûnijvanên gund dinasîn. Wî dikarî bû bi hêsanî here her malî. Em wê şevê çûn mala ku dibin darekê de avakirî bû. Mala xirbe ji ku maxaniyên din hinek bi dûr bû. Xwediyê malê şivanekî bû. Wî dê dûtira rojê ji me re alîkarî bikira û em bibirana bajarekî ku nêzîkî gund bû. Şivan di destan de tifinga wî şaşbûyî derket ber derî. Min di wê tariyê de fam kir ka gava şivên em dîtin ew bi vê yekê kêfxweş bû yan tirsiya. Lê ji hûrnêrîna wî eşkere bû ku wî dixwest bizanibe ka ev mêvanên şeva reş kîne. Piştî lê nêrîneke gelek kurd wî dostê min nasî. Te dîsan weke her carî ez şaş û ma tiştim. Hûn di vê saetê de çi digerin li van deran? Got. Piştî pirsa şivên em ketin hundir. Deriyê mala şivên biçûk û xwar bû. Derî hema li ûda şivên vedibû. Mala şivên bi tenê yekçavî bû. Piştî ku şivên lampa gazê vêxist, tiştên ku li ûdê dixuyan, tiştên herî kêm yên maleke gund bûn. Li erdê hêsîreke kevin, fireh dîwarên çelpekirî di tanişta dîwaran de kulavên raxistî li ser kulavan jî mînder. Di ûdê de li ser dîwêr lewhe kebû. Lewhe di nav çerçeveke xwar û şikestî de resmê Kaebê bû. Lewhe li ser dîwarê ku li hember derî bû. Hatibû heldanîn û ew bi tîpên erebî ve tijî bûn. Cih û nivînên şivên li quncika xwarê li erdê raxistî bû. Cih û nivînên wî li benda wî bûn ku ew dîsa şivên vegerînin cîhana xewnan. Lê şivan dil tune bû ku dîsa vegerin nav nivînan. Ew dixebitî ku mêvanên xwe yên nevexwendî biezmîne. Wî hema ji quncika ku li hember cihê wî bû çend balı fildan û anîn danîn ser mînderan. Bi dûr e ew beziya çû bin derî û piştî bistekê di destan de 2 saetên bi hev tijîkirî hat nikme. Lê berî ku ew li nikme rûnê wî ji me pirsî ka me çay yan qehwe dixwest. Piştî ku dostê min spasiya wî kir, ew hat û li nikme rûnişt. Şivan mirovekî kin û qut bi gewde û rûdagirtî û simbêlzirav û pûrweşiyayî bû. Niha baş dixuya ku ew bi dîtina dostê min û min kêfxweş bû. Piştî ku ew rûnişt, wî destê çepê yê dostê min girt nav lapên xwe û bi ken got. Baş e, pir baş e. Me tu pir meraq dikir. Em demeke kurd li ser rêwîtiya xwe cihên ku em jê dihatin û rewşa mirovên van deran peyivîn. Wî jî duwê navberê de behsa gund û dûraliyên gund dikir. Şivan ji mêj vebû ku li vî gundê biçûk dijiya û wî pazên gundên dûralî dibirin çêrê. Paşê dostê min ji min re behs kir, şivan bi berî wexteke dirêj zewicî bûye, lê di destpêka zewacê de jina wî dev ji wî berdaya û winda bûye.
جنک چیا لسر حد یکی دن کریه. پشتی وی بو یاری شوان جی هاتیه لوی گندی بجیه بویه و جوی رو جو پیوه بیدمین پیویست دانه کتیه واجیر. پشتی خبردان ما کرد شوین جمع پرسی که ام برچی بون یا نه. بله ام برچی بون. لیتشتی که ما زیدتر دخواست کلیکه که خوبو. ام بکار بون ترس و وسط مالکان باخ جخوا به دور بخینن ما بریار دا که ام بیسکه که رازین. من بتن جاکت خواه جخوا کر بری که از جاکت خواه داینم سر بالی فان من لگولا بریکا خواه نهیری او ببوستو خوار و دچلمسی. خون او خونا کو پیلین عجیب ین زلزلا مجیه من رادو استاندن. از هلگرتم و آویتم ناو والاهین خواهین بی سروبر. از پیره چوم و دناو رافیم بی رنگ، بی بین، بی پیجن، بی تان، بی تخوب، بی وقت ین والاهیا خونه ده بیسکه که گریم. لوی داره دناو والاهیا خونه ده نه شر، نه وستین، نه لباد، نه ترس، نه دلسوجی و نه جیلز و بزهبو. هرتش ساکین و آرام بو. حتی رفین والاهی جی دناو بیدنگی خدا دچرخین و گرد بون. بقاسی گوته بیرامن دناو والاهی خونه ده تشنه بر پیش دبون و خواه نیشان دادن. جارنا دناو والاهی ده لنگن در دکتن پیش لنگ هر کده چون مزنتر دبون. تاوی لنگان آخا نرم جی بر پیش دبو. هر تشلوی داره شکل پیلین زریای گرده بو و از لسر پیلان وکی موی کی زراف تانیک و سفک دفریام. لی تبلی هوی و والاهی خونه اف همو تشتمه که کرده داد قرطان دن و ون داد کرن. دنا والاهی خونه ده دنگ جی هبون. دنگین بگرام بقدر گران حسکری. او دنگ وکی فیزینا با و زینا گله و بریکا خود گهاندن برگوهین من باشه در ندخست که او دنگین کبون و جکود هاتن. لی گلک اشکره بو اف دنگ او دنگ بونگو من جی حزد کرن و بریا وان کربون. از وصام پیده حسیام کو جوان دنگان هنک ین مرین من ین گور بهشت بون. من او یعنی خودین دنگان بزار کسر و حسرین چاوان بری کربون من بدرووانی و دلسوجی جوان خاطر خواسته بون. از باورم هنک جوان دنگان جی ین اویندار قدرگیر و ریزدار بون. اویندار قدرگیر و ریزدارین کو ایدی من دی ندیتنا. دنگ جی لگور گیربون، چرخبون، رابون و داکتنا پیران نزیکی لمن دکرن و پاش دیزا جمن بدور دکتن. بقاسی کو استیگ هشتم دنگین حسکری و دلووان دخواستن بدنگ دلی من و بتپا تپا وی و ببن یک. دلی من یرابن و حسرت و حسرت و حسرت. بله لوی داره دوالاهی خونه ده حسرت جیهبو. حسرتین کو ده هر زیدتر ببونا تجار جمن بدور نکتنا. حسرت استوخوار شکستی قرمچی دلگرم و دلسوش. حسرت وقت آزا و وکهو. حسرت آزادیا نزنجیر کری. حسرت گلین سور. او گلین سور کو وکی راموسانه که لسر سنگین اوینداران بون. او گلین سور کو وکی حسره که چاوان لسر قبر و گورین قدرگران و هشین دبون. بله او گلین سور کو وکی قول او صندکی حسکری وکی قول او صندکی مقدس لسر دلان بون. حسرت آزادی و گلین سور کو دنا والاهی خونا من ده دخویان. از هلدگرتم و بره بجهکی ناس دبرم مالک کevin و نغریب. از باورم او مال او در بکو استده مازم ببوم. من لور ریزین خویم پیشین نویسی بون. لوی داری دستین تلی دریج دناف پولی من دگری آبون نها دخونا من ده او داری دروا او بخشافره او دینگو دناف هفده بون او دیوارین سپی و رش او همو تشت دناف خوشیه که ندیدی ده بون. هر تشت جن نشکاوه بسهره پیلین حسرته و سپعیتر ببون. قد تو تشتین بد و مردار لوی داری تو نبون. هر تشت لوی داری برنگی زیوین و حالا سور ده چرسین. گلین بخچه او گلین کو هر سا جنو و دجانین اونها دیزا بشکوی بون و لبنده بون کو دستکی وره وان حزبکه. لبنده بون کو جو تکلی ورن وان راموسن. تام دوین آف بریده گاوا دستکی به هیجان را گهشت و خواست گله که سور جیبه که هنگ از دیزا و گریام هاتم روی جیهان اودا شوین. دو اودا شوین ده جی وکی که هنکان دخواستن
برا وگرا من یا اودا شوین بی ایش و جان به از بدنگه کی دلال یه بلوره که هشیار بون. روژا من یا یکمین لوی آلیه تخوبه بدنگ بلوره که دست پیده کر. ما چه دکاری بو جویه که خوشتر بویا. شوان و دوست من جی هشیار بون. دست وان ده تو بلور تو نبو. وان دناف نوینین خدا سرین خدا